Seng HSPDP minta kesengi gelapan benai ki kangut ki kertong jongka ki banyak kun ya ke election MDC host November 1. Nah kini ki kangut mengengut nyele na PHEDC bar arngut pat na GHEDC. Kalian juga ke HSPDP parti, kawai ki parti ki panggil apa ong, keberim tam, dari ni ong kebelas kem tam, aduh kat kenai sebab kupra, aduh minta kesembajar kusau, ke election siaga dis council, siaga badai jong ke Giant Hills, baca katun Moses Council, hoi cakap bin seru, yang minta kasih nak kalian ke parti ke Congi, ini yo pan, pelaj ya ki list, ya kan list jong ki candidates. Juga parti akan simple like kepada kau. First list, we don't have any reward siapa KHADC, but dia kali list is Aisyah pilih bah kena copy, but Arnold nak poka GHADC. The kemudian siapa ni saya kali list kepada kini polri di mana? Boleh bingile election kalau berkumpul parti. Ulaseng bat kebele sitong buat penyo Jela Meghalaya agak babun hajar ki volunteers deki lais patam ki volunteers jumi ki bala set patok te ban penne e ka mati jomki jomai shopping noseng ini ka party bat ki paranoilam jomki bari ki mati jong ka manifesto ka labu nadu bastang tu utang ini kunjuk te ni penile hal ka nore ba ka six schedule ka bala ai hangi dah Sorkar India baka articles aspak sapu-sap kebaya ke jinglong kerpang ke jingeda kerpang ya ke kendau ke siap ya ke lum ki wak ya ke klau tak ya ke reti ke dustur ya ke dekti long shua ya ke sensyatan rai jong ke senong ke tau ya ke bos sensyatan rai jong ke it ke hima la ke lei ke himas im ke hima wahdadar ke hima lengdoship hima leadership bat ki daroiship di atli ki council yens kem ban yada ke hok chongka ada keju ke por tin perman ke pengidon kum ke parti ha ke pengilayat minta nyopu sem tam ye ke dis council ngilala ban penmi ku ban nyopu tam ke MDC Khasi Hills atau Moses Council plus Giant Hills District Council ngila don ke MDC mencoba siapa ka Garvin atau Moses Council. Nila penmiru kumbah san pau tam MLA siaga assembly. Te kum kata ke parti ni lechu pai ba menta da ke jini. Skam but have a shy. Ba wala ting ting lai i kum ngitlok. Henry ni la syakri kum ke parti ba dia syakri. Lengba nadu ba seng ye ke state hadu menta ngimpat kelatin ngimpat sekela ya ke norim jokari parti but ki phang berkat dan lightly ki baka parti ke dan ban pensno ling baju bisa ki parma ya lightly ki mat berkat ka phang ji galong ban penne pensa ka bar galong ban yada ka balai galong ban penba te kum ka jing mai phang thendiat balai ni kwa ban penne pensa ni don kata ka matrilineal system of society mo buat penne ya kata ka jinglong kerpang juki long kami status ban ai ya ka chat ya ka scare nin yens kam bakan long kanta ka ba ni don ini ki dorbar snong ki dorbar hima ki ikhtiar ka bau menbarim ka ai nim kwa pan pen klai kita nin penne ya kata ka hok sensyar kada jui lah gade ka snong lah gade hima lah gade juga dis council nang tangi don hang ni ya ke ban yada ni kwa ban ong ban yada kalong pekidon ki an ki ba ke jemri bo kerpang jungi kam la ban pediang ya kini ki an ki ba na ke jemri ko be ya jung kali India na kata ka daw hapo kata ka shati jung ka sikshidul HSPDP balik sa dawa ya ketur bom pendek kat penbha ya khat ara ma hang tu la thau ba ki an parok jung jemri jungi la ngi yo ke ban amendment ya khat ar AB barang haga ni haga paragraph 3 AB jong ka paragraph khat ar jong ka 6 schedule pin pe jang to AB kamut kum ke UCC ki ai ki bomi ha ba ni te hang ni la ni bos ka tu ngi shifting ya kata ka
Citizenship Amendment Bill CCA dari tinggal ke schedule beda yang mo bat kum ta ta lengkot kata kapakadu ban pen baha lesi kidon kiriti du suduni ninang pen baha kabangi ong ka codification idor basnong laban pen baha sisu kum gajin rawa kapo kini kiriti sensar hima isin ki sardar ki daloi yu haradar ki lingdo ngila ban codify kum kecing penkam kecing apa biang kapo nak tak tahu ibu yang SPDP kat nungut ngimtit bangin job bagi kermen barok bangin pass ya election di dalam kecil kermen job jadi ngin job nyau sampus nam tam ke parti kan yang kita ki pang ngin yang kalau ki likely ki mat bokong sam ki baladon atau paragraph free jong kan ke schedule mo ya kado ke siap ya ke yok pateng ya ke longkur long cai ya ke appointment of chiefs and headmen bikin tung nus syar apa ke negeri ini ini yang penting pang benkong ban tenek sa pang nomor 2 ban jada pang nomor 3 belai tan penha kita gede ke mission jadi seperti halor ke market kam jumpa ban lei coba pak besok Pak tidak dari kampai tang ke keting sitting di siru yung sitting ma eru ngi padon angi jadi kan di mo te kene ke si hakalis ka ba te mdon ai bani fu ye pi ba balik kam don ang ni na mar bagi don hakalis ka ba